I ove hlače isto preko? Ajde, snimam. Snimam. Šta skidam, a? Da. Jel ti to i on ne donije hlače? Sve. Ajde, pričaj o čemu se radi. Najbolji izum poslije bicikla što je čovjek napravio. To je stvarno fenomenalno. Suho. Daj ljubavi. Sabi, to si moraš nabaviti. Pa ja ne vozim bicikl. Pa nema veze, za utrku. Za po gradu, za po špice malo. Da, pa kad ti u Bonitu... Ti bi mogli u Bonitu ići. Pa baš bi mogo. Sad ću morat skidati sve malo. Ja to isto želim. Sve ću što vidjeti. Nek mi to sve Marko odnese. Da te popipao malo. Jesam suh, vidi. Suh si ko bar. I ova torba i sve, pa sve ti imaš, sve ja nam nišu. Nije u redu. Kakva je to raspodjela? Kao dobara. A jesu ti čarape suhe? Jesu, to su ove ciklus čarape, ove... Vidim, s cvjetićima dobro. Cvjetićima, to su ove... Pederske. Ne, to su gay friendly. Ma da. Friendly. Da. Imaš i sad kupiti u Sloveniji, ponovno. Od jučer. Od jučer, da. Da. Pa tamo su ovo izjednačili. Jovim? Ajde, odlično, viš kako smo napravili. Da. Bomo i mi kad. I bilo je opsadno stanje na Rabu, istovremeno su bili i Milanović i Karamarko. Da. Kao slučajno, nisu znali da idu. Ma da. Daj želim ja to, a to po brojevima. Znači gotovo, To je ja? univerzalno, muško, žensko.